Ki Khubor ka Bate Se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kum sibenta ban persang wanra ya ka jingkho jing suba ki samla nagabalang ublay ki balapan kala ya ka Shillong East Khasi Hills sya ka jinglong ka ba itanan ha ka ba sispangut ki brio kentup igit khot jongka SS Wow ki lapan khoi kumba 10 kilometer ya ka surok GS Road da ka bazang na khandai lat syamat pran Shillong ki samla ka balang ublay ki lapelong ya ka ni jingpen khoi ha ka sauturek unaila ajar pusau lingba ka project perthai ka basau jongka kenhun Treimon Sobha jongka SS Wow ki jabo baper na yeng kum ki khuri bat ki lingkhot plastik ba pendong kam sisien ki jingsong jingbam plastik bat lalum ye ki jabo jakhlia nadu kumba 10 kilometer na khandailan hadu mot pran point kabala pelong ye kani gajaka kabakham suk ka project green earth kabala zang hakani si kadai ka kam penne pensa ye kamariang kabala pelong daka SS Wow ha keleng ka pertai ban yada ye ki jingthau ba em bat banthau ya kamariang kabakoj bakhia ha ka khandau da ka bapen khoi ki lum ki surok bat ki pa ki bala jakhlia halor ka khubor jong ki kampen khoi mon sobha ka Shillong Municipal Board kala ya trelang da ka bapen biang yi ki kali lum jabo bat u supervisor jong ka SMB ulalit jingo ya ka tegi jaka bat ya tre rengkan bat ka ni ka kanhun SS Wow ha ka ni ka jingle bakerpang Mawan akan ikunun SS Wow kabadi ka volunteer group activity jangka World Mission Society Jakarta. Ke nukong nusap nga aku blay nga imo sisya ya ipan happening Chris Ansang Hongnim bagi email happening dari Sulaiman Kemal. Bakila siya ini betul siya ni keburong ang blay ulitin ang bakal ni kastamun sobha kumansam ki jing cha ki imlang salam. Bagi nilai ru ya kini ka volunteer activity nuduk nang niamot pran naduk nang nina kendai lah terus kita sebutkan bangil pun putru para kini ki footpath kini ki sebentar berkebali sidang surok bangil pun put kini ki GS road entah kita bila pun put ki plastik ki pelang bagi ki entah baru ki cakliang kenang ba ki beri ki kenal banyak akhirnya ka cakap kampung kini cakap di baca pun bagi beri ki bayar kalau lek yang kini ka volunteer activity kumba rajar sispa niyo prasin abro situlu ka prekai bat hakani ka nong ba Shillong bila lek yang kini ka cleaning drive kumba man law sinan baru mti tang ka cleaning drive bila lek pun jai ki volunteer activity kumka blood kajing ice nam blood donation nang ta kajing sam blanket nang ta kajing rap ya ki long yin ki beri ki ba sha jinjar lamba kajing lang shop juga mariang matunta gitu. Kani kadai ka globally kadon kumba kani SS Wow kadai ka kadon kumba sispa nyuk san tili kiri aki prajar tili ki balang haborok ka SS Wow kadai ka kunhun volunteer group activity jong ka balang muglay ka World Mission Society of Jakarta. But ka SS Wow kadon ru kay jumut ka basing temat ang SS kamot ekte pareng kadai ASEZ kabamut save the earth from A to Z. Kamut token ini ka perthena du besdang du bukut. Wow, kamut WAO. Kabamut we are one family. Tela dang ikun tut lang. Kani kadang kani imut. Tongini kunin ya ka perthei kum siyeng cisen. Kajing temu jang ka kani SS Wow kadang ya ka jingku. Banyak kumka action kay bigwa bende nam ta gidlang sana de baro kani ka jingle jini ka one way na ka ta jingkai jingle kumba jusu la ikai ni alas ni suwa bong tu ite ki para manjan kumba yo tu de ta kani ka jingle jini ka long kumba ni chimkia jini jingkai jingle bandi ki para manjan kumba barang taru bagi dondu ya ka hong
but ya kadang sini bapa orang kibri kilong kunci healing system. We are like one family. But kabalay ro nila ikini ka kam kajing lemon semua haki boleh diri kawan bet naga GA jengka kini. Nomor kum kadang jengka kini misi menta kenang baka imang sa lang umdon ube ruba sa haka kajing sio meruai Henry baru ni minta pada jengkenan mati jengka. Jadi in charge jengka tu ka badi pet jengka tu ka mutran kila ai ya ka jiniro. But kunta nirmis mitanak banyak lang nang nisyak macucu. Tanam taka ha kami jengka imlang salang. Berkelok hukum ka awareness program baru kanugram kam yang jingkoi jadi subah namta kenam mengilak ban isuk pakai imlang salang. Kita